Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kaseng FKJGP Southwest Khasi Hills namar gajing snokia halor gajing pensateng jong company NHIDCL pan penhe no yiga surak kabakim kabadon kumbasau kilometer ai kata nadu jingking ranikor hadu lat aluk wareng mentak kasingi kapratrik rumpang arjar arpulai kalalej ban hiar jurip yang yiga surak arlan ranikor nong jingi mahesh khola. Kaseng hagani gajing hiar jurip kalalap ba kabenta jong kani surok kabakim kaba hagajing shisha kani surok arlan henrei lasna tang silan kabadon kumbasau kilometer ai hadu menta kadang sa kumjo bat amshim la penhe ya ka kumba kaseng kadawan kapor sakapor uba Kenneth June President jong ke FKJGP Southwest Khasi Hills sabakren skilat pathai khubor uliatho bakaseng ka klemsong klikti kala yai bot din ya kani kam bat hagajing yai bot din kaseng kala labru ya daw ba balai la shna penrit ya kani surak baru lihat thoru baka daw ka dai namar menshwa la ai ban shna tang ya ki exiting road hagawai pat kalyang kaseng kala penpa ya gajing sngongu ya ka sarkar ka bala sngap bat shimkhia ya kani kam bat kumbalong menta kani kam kala ya chakmat ha ka bakaladon gajing ekran na kalyang ka NHIDCL bat ka sarkar ha ka bashen an sayo ban le no ya ka survey bat pen kre ya ka DPR por ka pemanta na kalyang jong ka seng FKJGP Southwest Khasi Hills District ngila wan ban hiar ban jorip ya kani ka surok nadu na jingking borbasing hadu ha lat ali koreng kabangi ngila sim isu nadu mensuai kani ka surok biar de surok kabangi la buru ka jing kali mensua babalai ia kan ga surok latre intermediate road tang itu galai kilometer harai endang ya ngila ya chekman ngila wat jeng tip na kaliang jongga department kila batai sya yang iba kan ga surok na kaliang jongga department mensua kila ai tangka existing road harai mentang isutu bahkan liang department bat ka sarkar jela na kaliang jong minister in charge jong ka tanat pribadi lo simkhiam haya kaniga ya niga surok bat ka bangi sutu haganiga khatlai tarik jong nu bunai na kaliang jong ka NHIDCL bat ka tanat pribadi kin sayo ban wan ban survey kaniga surok bat hadin bakila yo ban survey kin sa le ka DPR bat kin sahano baru ya kaniga ya kikot kisla ke biar dei bar kani surok ban penhe ban sinai kani tulin ban ngi kermen ban kaliang jong sarkar kala simkhia ngi kermen rupanang ni syakman ngi kermen ba kaniga surok kanlong tulin baro nadu basnang hadu ba kaniga hadu bakut jong kani surok ti nakaliang jong ka seng ngi wa ban pensyaya khmat jong piki pajma ki bapila yo ilam baki social media alam baki media hakini ki benai ki bala le sidon ki bala kali babalai ka seng FKJP ka ja bat ka sengap no jar ngini thu syai khmat jong phi bana kaliang jongi ngim syam la syong klik ting le yai budin ya hak bayade bakani ka surok ban ngi kermen ngi abru ya taga ka report hadin bakila de ban sorbe khatlai tarik ka ka ban mi hadin jong ta khatlai tarik ban kaliang jong sengin sapan bejru ban ya kendu yo minister in chat ngila jing sisya ngila dei ban ya kendu kan kita yeu han ringi sutu ban kaliang jong minister udon sya Delhi na kabanta jong ni ka surok ka jongi ngi kermen ru ai kublai sibun na kabanta jong deputy chief minister bo prestun ten song bala simkhia ye kan surok mengi sutu ru bala license ausin wa court meeting bat ngi kermen ru ba na kaliang jong ka sarkar jela lembau deputy chief minister badai inchat ka tanat priudi kan urlong ke ka bangi na kaliang ka seng bat ki pajma nongsong snong jong ni ka distrik ka jongi ki angnut